Whātalafa tui lau whāwhungaanga o tātou telefone mwhaina tu whāta Cielo Radio Samoa mo lau whāwhungaanga i le nei a se tofi. Ua au whātasi nei le telo whālaputuputonga i tutono New Zealand e whaulu so lātou tusi whāsea a ngā i le whālapututonga o malo au whātasi po le United Nations. Wo lātou talosanga i nai le United Nations e whaatino se suenga i suinga o whaofi mai le malo New Zealand e tu sai malo lātou tu la fono i tutongi tutusa po le pay equity mo tangata whaingaluenga. Ua whaia lea whaasea ona o le lātou i loa ua whailonga tangata tele suinga le nei tula. Ma olo o li lifa lea i le tūpā o tamaitai. I reporting whailoa i o le tausanga tā luaina whaalea o ngā inai e le malo nisi. O whaamonianga po claims na mawhaia na maua mawhisoswani atu i le silia ma le selau valsfuru wafi o tangata whaingaluenga to tele lava o naitina ma tamaitai. I au nanga ese e peo ngā luenga e tausiai tangata i eia a whianga tu maula soifua po o le disability care o a o onga o le soifua maloloina ma le tele o au nanga o le manuia lau tele o tangata. Whamawino le nei tusi whaseana awina atu le peka po o le vaenga o ta o le Pay Equity Coalition Aotearoa. I lalo le nei whaalaputonga o lo i ai leo o atu le lua se fulu o whaalaputonga ese o le atu nuu. Whailo le so upo le peka o suinga nei ua molmaui nai le tuwai o na maua awanoa e alua i luma tu langa o nai tangata whaingaluenga. Ua au tausanga e leo amana i pea la tu langa. Whaopopo fo i le so upo ua tele o na whaingata i tangata whaingaluenga o na whaia la tausanga. Ma ua tele fo i vaenga o nei tu la fono u whaofi ua tau au na le mauainga luenga nisi. Na whaamanatu o le professor o le komisina foi o le Equal Employment Opportunities, ia Professor Gail Pacheco, mo le komisino ai atatau po le Human Rights Commission, o tutongi e tutusa ai tangata whaingaluenga po le Pay Equity, o se tasi leo o whaavae ma vaenga tāu o le ai atatau o le tangata soifua, ma o lo pui ai lalo whianga inga whaavā malo a New Zealand. E toa whaila tō nā mataina le whaasea, ma ono le lātou i loa, e le tala whianga i tele le lātou tutongi, ma nisio au so tangata whaingaluenga, whapea ua matua i whailonga tangata tele. O le tasi o nei tangata o tamaitai o Mel Burgess. O se whaia onga, ma o se sui o le NZEI te riuroa. Mo le Mel, ona whalonga na whaanonoa, ona o lona tilo iai, ua whaapongi ina lava i lātou maisi o au uso. Ona o le tūlanga o totongi o lo iai ai maise lava, ua tele tausanga o tauma whai atu mo se suinga le lei. E ui i se tele o tala o whailo atu ai o lo tu mau pele mau le malo. Ua na o le whaafengo o fie no vaenga o le tūlafono e peo na tā ua le Minster o le Workplace Relations and Safety ia Brooke Van Velden. Whapopo Van Velden o lo solunga le leilava le whaatūlanga ino o whaamonianga po claims i le taimi nei. Inisia tala ua whaasala nei le whamsinonga whaitu malo i Hamilton se tamaitai e whaanofo whaava aia i lona whale bo le home detention ina ua whaamaunia lona ngaui o se tāwale a o ia mia mwhaonga ino se whala au whaasa ino le methamphetamine. Ai o le mea matau tia le nei mata upu e ngaui e lea tamaitai le tāwale o iai se alu toto i te tono le tāwale. O le ua mōlia le tamaitai o Teresa Ann Johnson limas fuluiva tausanga le matua. Mana ia i o ina lava lona ngau i o le tāwale ma le tala. Na le mana o sa vali mō le 2 kilomita nga i Gisborne i Kaiti. I tala anga o le nei mata au koe whaapea po le kuata e te aile tasi le Aoauli o le aso no February o tausanga tāluai. I whawhatu lava le whale ainga po le bakery a le Golden Crust i Gladstone Road. Na tupu ai lea mata upu. E whaapea na tūle ta avale a seul ngali i lumo le nei whale ainga. E whaatau se mea ai o le Aoauli. Ana tūlawa i te tono le taawale le la pepe whamasina, ma o lo ki le taawale whaola o la pele afi, ona sa manatu e ki le ea malulu. Ele i lewa lava o nanga i atu i te tonu le ngali i le whale o loa ae so loa le tamaita o Teresa i le taawale malu ese mai lumo le whale o loa. Le i tū na paka ai le taawale, ma i whamtalanga sa whailawa sina whaale tō nunga o le tamaitai. Ona o tau au nā awhia atuai mai isi taawale i lunga le awala, i lona tamawhaia i alu ese ma le taawale. Whamawina nā ngā i ese atu Teresa i C4 Gladstone Road, ma e whaapea sa whailawa sina sawa o le alo le taawale.
Moli mawina le alu le tapasa o Teresa ilungo le awala. Ilona tipi ta avale solo ma fesuisu ia I tu e anga iai. E au no ma se faa ilo inisio ave ta avale. Ta ua o alu le ta avale o le na faa to ai ilo ai. O lo iai se pepe I le pito I tu o le ta avale. O le na ia ta fia ai loa le ta avale I Talders Road. Ave ese mai le ta mai titi mai le ta avale. Ai ti ai pe tu la fua ai I au ta fo le awala sa vale po le footpath ai sola ese. Whaelo I whaamtalanga I te tono le whaamsinonga e le iai se manato Teresa e longo leo pe to e whaafo I ato le pepe le ainga po le unga lii. Na maua mulmuliane le pepe e se tansi o le mamalu lautele ma o lea na ialongo ina I loa leo. Whamatala le tina o le pepe lo na popole tele ino watula I mai le nei mata upu ma ua ese ai fo I ona whaalongona wa le maungangana taluai o se taimi mua leo o tupu ai se me whaapea ai mese o le ave ese atu whaapeo si ana tama. Na tula I lumo le whamsinonga whaitu malo I Hamilton le tamaitai o Teresa Ann Johnson. Mai whamawina le tele o molianga na moliai le tamaitai li masfulu I watausanga. E au fiai le tu la fwa I o se pepe po o se tamaititi. Ave ta avale whaatamala o le tau aveino o le foeuli ai o lo tapo na ia tau aveino se ta avale. O le ave whaasore tu la fono se ta avale po le ngaoi. O lona le sa avali ai o ai inga o ngā lue ai mo le manuia lautele o tangata po le community work. Ma lona ave whanga oi ai o ofwe o atu lava I le afe whase lau le tau. O le molianga le ngā e whapef so tai atu le mata upuna tula I mai se tasi o whale tā mea po o se laundromat I Hamilton I laso mua o Julai o le tausanga lua o lua lima. Le nanga oi ai e Teresa ofwe se tasi o li ina avatu ana ofwe tata. Whamatala lo ia a le ua molia walangona e Teresa lo na sala motele. Ona o ana ngayo inga na whaatino e sia ai nga masi o la tamaititi. O lo na nganga whaafetai ele ia whaina le pepe. I le folasanga le tu o le ua molia o le na whaamawinai e mawhai e Teresa Ann Johnson o na ia tongi atu le se fulu talani usila I le na afia le whaleta mea po le laundromat. Ai o lo fitu na ile lima se lau e totongi atu ono a fianga o whaalongona ale tangata o le wa fia. Ai ile whai unga le whaamsinonga ia sing. Ai ile whai unga le whaamsino ia sing. E tu watu ile lua se fulu ta la le tupe na te tongtongi ina ile vaiaso. Na amata mai le whaasalanga le wa moli ile lua su whaamasina. Ana tu I titia mai a nga ile se fulu whaamasina e nofo salai le whalpuipui. Peitai taluai ele inofo vava ai lava le tamaitai po le home detention o le na suia mai loa e le whaamsinonga le whai unga e whaanofo vava ai le whale mo le valmasina. Ma le iwa masina e whaatino ai a se singa mo le tamaitai po le vaenga wata ua o le 9 months of post-detention conditions. I tala mulmuli, ile nei vai tau o le tele o a afianga mamta upu wa alia e mai. Ono a fianga I lunga o penga te whailangi te tono Samoa. O leo uwha mawina le ngā lulue so tau au le mtanga luenga o leo whalpuipui ma le toe fuataina. Ma le Australian Federal Police po o le AFP, Cyber Safety Pacifica, ma le kalesi o le Hosanna Christian Church Samoa. E lato te tuwa tasia se kone seti, whaingoino le Great Light Cyber Safety Concert lua o luono. I le vai aso fau ia pia nei. O se whaatasinga e whaamai a ina ai se tasi o pōkalame tele o whaingoi no le Cyber Outreach Program na whaatauteia I le mamalu lau telo le atunuu. O le ama whaiona mai moai le atunuu inisio pespesenga ma whaatinunga whaaleanganga. Whaatauteia le Great Light Cyber Safety Concert luo luono I las whareile aso suma limo o Aparila I luma o le whale o le maloi ele fau. Mai le tūlai ono I le awhiawhi se ia pā I le sfurmaitasi I le pō. Ta ua sui o lo tu whaatasia le nei po kalame ta ua o le tele o whaawhiwhianga o lea konseti le amol mawina ai le to o tele o tangata pepese I longa o le atunuu o autala vauma whaalatonga whaapeka le sia o lea whaawhiwhia. Whamonia foi le amatai o se tasi o tauvanga o se atapue o whaonga aina ai se tasi o pese I longa o le TikTok. Whaatino e so se tasi lava mo le manmalo e lima se lauta la. Whaalawi loa le atapue po le video o manmalo I le po, ma o le video e tele likes o le video na e manumalo. Wa amata mulmawina fo le tui na e I lunga o le tu lau le au nanga o leo le Facebook. Videos e tangata wa amata whaatino I a atapue.
E tu sai ma le nei wha moe moe olo a ngai pe au mai wha atasi tangata ina ia i loa le tāu o le saonga le mu ma le pui pui ai lungo le interneti po olu penga te whailangi to tono Samoa. E te tala lava noa mo ainga mo wo wha apea wha nawe a wai ma e ulu wha le fua i le nei kone seti. Tato telefona au mwhaina tu wha atasi alo Radio Samoa mo lau wha afunga anga le nei tu la o le aso tofi wha aftai wha afunga mai to wha soifua. Talo fa Samoa wa ule nei o kasu tialu a wale suia le ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa vevela a Samoa Tina Ulutai Aolena Ele Ifaya Pua Ele Mafua Ana Olau Tiute Le Lango Lango Sua Ele Tama Ile Fea Mainga Samoa Olo otu sia setina lele Sili lona tawi penina Awane ingalo le tama O ia ole ulu ole ainga Osi au lango lango sua e tau lau ai se mafutanga
tolu amo. Radio Samoa, kasilima ivokuru amo. Fi foi la nganga I le divang ola woli fa jalva tu Samoa la mai mo malo fa funganga I le Aoauli ni ola stofi le fa ta fiti nga wenga so fitu le rima sino me lua fe lua ono pe o le tatu o le lo fa blanga le yo le tua ma lo lo sai ma lo le tawa ta I tutu manga wenga pe o nga panti ai lo to pa ia ma lo to malu mai le ta ona le la si uli mai le divang ola Aouli Inisio tunu o lanlangi a nawa tulanta fo I le fiafia ma taimi foi e fai eisi na malo longa mai ngā luenga sa whianga iai malo tō pa ia malo tō malua malo le fai o le faiva malo le tawa tai via le lofo le tua o tātu au le mai ia le ni foi vaengo le aso I lona lofa malona le lei a faifa ua fea nisi o tātou a inga e le malanga al malimu leoti ia po nisi foi o whaafita uli me wha lave le dei vai tau o le tausanga pai atulona au wha matwhatwhana I loto manganga o nei o tātou a inga e momuona wha talwhatu le ringaengo le Aoauli au na pai a le atua o lo o tāperina foi lana upolfola a wā ia lona nuu le whai ngole rive yesu ma lo la wale te talo ma lo fo I le ta le o le sai le pai e malu tamam tina matu o le mafuta mai le tai au si o I le po o a mai o lua o a mai o a mai o tau ia sa ficha fale langa le ia stofi ia po le afure menga ko ke pisi ia le le io e talo si o na tu style for mai ia malana fo tuanga malana tu alano e pe o tu ina tuai ia tato fuala a ia ai ele pa mai le tlenga ia te tia pe o ia le tai ona lila si o me foi stemmeling ma antu alo tato fatsi sai si o le tu lai fa I le afia finei e mo foi le avdo in teledom fa so ai ma le fionga ia le mai ava mai vai le sui o le tato wala leu Samoa e se taimi ele o toe ma ia o le divang le Aoauli toe fa talo fa tuai ele malo se le o le down lo fi tai tunga wal se nga manuia to tonu an tunu nei e pe ona tato wa wai le divang tau so I fuanga lumara ia le fa mra tuina o le aso sao tina I fa ngol le divang yaso o le stapidanga tato tamama le fa nau ia wa foi le io fa mra tuina le lo sao tina le nei foi to sang fa si fa le tonu le tamau ai e a feo ne felua I altina yela na ietava ele a se pangole o le ukufa kum Se au maya o upu o leola e malo si ale ainga o e tina le sui va aia o le atua tina o nei o pa ai longai le aso pa akitomo o ena e pa amana tuai e sili sili o lea uma Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina Samoa Pa ilangi le malana ile mapaina ngalo ilo tawaso pa apitoa Naitina oi mau tangase ngase
maputanga wavala vala alofa anga esilo na momoli mo oelena sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina wasili oi ute alofa yate oi mai leta ele olo urotoe olo uola oi olo upatu oi sina uma o Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina wasili oi ute alofa yate oi mai leta ele olo urotoe olo uola oi olo upatu oi sina uma o Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa sina aulelei ngawa sina miolelei sina Samoa Fofogamua na ole sunga ya siva vanga wale sile ri vanga la ole mele pese tina aulele joy tina miolele ya tina Samoa ole mo se antu le temi al radio Samoa le vanga la ole ile lusful family ute o te nele tu lai lua ya usa ni fo ma tu ma ta vale anga ya tu pikil fana wa onga ise temi le to maul temi tu wa ya onga a ta tu nei sila e mo te nei fi fi nga ole fa ta si mai ele to ta ya Grace le tutua malaundanga lea ale Henderson Cars ile tasi fa Cavendish Drive i markau awa fo i se tanto li poti e o sfa mada tu le sound tu le mola sound tida ile fa ungol ni vea so tala for Grace man lo nga lo a mai le ni va ngol a u ma lo lava se fo le fio ia man ia lava fa sai le lo fo le tua le o le tanto ile stofi nei ile fa ngol vea so le sound tida o ani va nga na ya ona fa mada tu mai pe mole fa nga Samoa Grace sai lava mo le fa facili io le tato ko kalame masani lava lo ye pere nei sai mit masini ko ia wada sotina ia lo ye tato fa la vino ia so se ta vale lava e fa ta wina ia lo ye tato le lo fa le po le cash price le a mango pe a po le ala ta vale fa ta wina ia o lo ye pe mata ta vale fo lo ye le take dei ia o ta vale la ia lo ye tato promotion le e a mata tu lava le a fena ile di masela na ilalo ia fa pia fo ia e se referral ia lo ma lava tato referral lele o tali man to ia fa le tonu le so fa foi le to ia tala fu tanto fa to okay fa lava mo le fa pesili ia le semile nei ia o lo ia lava le mata so ani a wa fo ia na ia tato tangata fo ia lo le anga le ingoa ia e fa pia fo le profile ia lo ile mata fa la lo e pe le mata lava finance ia e fa nga lava ia i customer fo ia lo le anga le ingoa ia ma le credit fo ia va fe man to ia fisi ma au kila ni pe yo Waikato ia o Hawke's Bay ma le na mo Wellington ia awa lava le popole awa lo e le mata o nanga mata te molina tu lava lo sai lo maota ia pe mata te tongina fo ia lo pase se te suma iai ia mai a fio mai piki ina sa ta avale ia ona
mole atu lea lo sai lo maota. Really. O ai taimi masani tala il tātou au nanga e pe telefon i le whae ngol liwe asa e misila sautina. Ia whaatai lava mo le whaafisili ia. O le taimi masani lava o te tala ina i le au nanga le Henderson Cars. Ia e matala tata o fisa i le tūlai iwa. Tapunia i le tūlai ono le afiafi. Ia ona whaawau lava lea nisi fo i wa atofaina fo e wā fo i le ngā lulu e fo i le pō. Mai lava le tūlai ono se i pā i le sumatasi le pō. Nene, ia, ni te wei se si vanga tau te fia sau no ye, Grace ele i whamara tu mai ala tātou tu atusi, ia male numero le telefonia wale, so te ian tula pa ia malu Samoa. Ia, aftai lava mo le avanoa, ia nara tui whamanatu atu lava, o le tatu tu atusi, o le tasi wawha, Cavendish Drive i Papatoetoi, tasi wawha, Cavendish Drive i Papatoetoi, te vili na mai fo i mātou i le numero over se lau, fitu tasi, ia, pese suma fo i tolo tata o fisa wa mata te fisosoani tu lava mo oe. Lele, malo, whautai, ele fiesca ko papa kiupo singa sungu le whai ungoringi vea so inga? Ia, o te o maa oe o na whaila wa singa fisi o mako, ai whautai lava mo le whawesili. Lele, ia, maru i telenga luenga o le ni vhaenga o le Aoauli, tātou tui fui loa i fui le fiafiana, nei? Yeah, so pai so fua whakatai lava mo le wanoa. So i fui al tu intai ia Grace wa vela o ia mafunga tamu le moli dao le pulenga. Malang whenga luenga le Henderson Cars, te maua i dai le tasi wha Cavendish Drive i manu kawala au iei le tātu no berana. O le ovalu se lau fitu tasi. Wasta wale mo. Oi malau ainga, me se le tinao le ainga i le whai unga le nivea sa mo le nātu wa so wha pitoa. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ole temi wala wanti Radio Samoa le wa lus fun maliva minuto 10 le July lua toi fa telefon tuai le ding vaingo na woli I lau mai mo malau fa funga fa telefon tuai le tina ya sina leo elanga tu voi leo le tina ya selina siosi an wan tuai ya Peter Stowers o le votoa umana tali le sua o le Aoauli I dai Adelaide Australia ya la fo wainua na fuala au io awalo na tino lo na loto malo na mafofa e dei o vaenga va before ia vibora akuso mala ainga I Australia tot civic ma fa fo wina Danielu mala ainga le mafuta mai fo le dei vaenga o le Aoauli ya fa fianga lava mole an society da e ia tanto giveaways o le ava peleo na o tawidatu I se teimi o le Aoauli o le so te tauna e sa we piki atu ia ele I tampuni ele tātou ofisa lea so antai au. Oh,
A whaia lo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o ta ota whaatekunolosi, o ta ota mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no fuanga I aweanga I ai. Tamaki Turuki, all together Auckland. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars, umalole kesi le Omega Cars. Le Shine Dental, lau fale fa ini fofa moe moeina. Lato te whaia fofa tal no ango unifo, ia so lulu tai tasi. Tele Aoala me whaia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le lua fitu ono onu whawha, lua fitu ono onu whawha. Mo le Shine Dental, e ia inga whapito. Sunga o whenga whakau elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Moivotu, amo. Ai fo I o le muanei, ele tau mate peni pese mai fea, a ia malama, o lei ano foi le moana, o lei a fai anga tau a sai le tai papa uole tua masanga, o lei a lava o le ngata I fale, eta ele lava I le taifana tau tai ai lava sama afe olei a lava o le ngata I fale eta ele lava I le taifana tau tai ai lava sama afe. Tell
Samoa fa saulala mai le fianga o sale I moa pe na langi mai le fianga ya pese tampuni le divango la woli no choice fluiva mala famiruto na tale o le tula e tolu I le ya woli tal tolu tala mai le Pacifica male la lolangi pe on tape na mai le faletua ya Miriama la toa po Mario na so dwele malatan tu filo inga ma le fianga ya le ba ya va mai na vai le suyo lo tanto wala leo liputia mai melo tupu mea wa tutupu ya manisi fo vaenga o tule mai I le rumana I o tanto lau whanua I Samoa I le tele o le mautala o lau tanto vevesi nei lunga o penga te whai langi se tasi o tala fia mai lo tanto o tunu I Samoa o le manuia I leo le tonga whainga alo matama whanau o le au si ua mea mafa Samoa lea sa whapelea o na la tau maua ea ni whaelonga tupe e le ngantai whaelonga tupe au pine auro e le tamu sanga le sa whaia I lo tātu o tano tanu nei o le IBF C Universal Weightlifting Cup ea le sa la tau maua I le au whainga o tupe fast furu awhita la Australia o le tupe la le da e maua e le au atoa ai ese mai ai ia isi whaelonga ia na maua I la tau o lea sa lau tongia I le avea ai ma le best overall lifter I le tupala o tamaitai le na maua le tamaitai o Shane Stowers ia lana whaelonga tupena is fulu awhita la Australia ia o le li o John Tuffy lea sa ia maua le second best male junior lifter maua fo ilana se le nina e lima awhita la Australia ja, ma le sunga ya sa ne le mau tūlanga tolu I le best overall super lifter le sa ia maua le tino I tupe Australia e tolu awhitala ja, e tangola e whaatele le tātou tupe Samoa tupe Australia ia le ngā e whio lolo atua mai le whainu mera leo te tau tua e na sao noa le whionga ia tu au pepe Warwick o ia lea o le presidente o le UCC wa me mafa le tātou turu o le seleni Antona e fast fulu afe Australia le na mawe le awatama ma le awateni o le sa tufutufaina mo le awa antoa e meise ia la tupulenga e pei ona iaile na taimina mai aile ta sanga ai na ia ta wa o ila to ia na mawala to failonga ia pe ona au failo anto fulu afe lima afe ma le tolu afe ta la Australia o lana saunwa ia o le tupe naia e pule ai level tangantale na manu malo ai I lana sailing e le au fia I foi lana o le vaivaenga po le tufutufa le na whaia I tupe na maua e awatama ma awatini e maastulanga mawa e le pei o na moli mawina awa le na whai mai o le au whainga o pine na maua e Samoa e lima se fulu e au fia ai le lusfu ma leono o pine auro se fulu ma leono o pine siliva e ama leono o pine apa me mea o le makua mawa e lava ia o le nei fo I tang mawhainga e pei o na sa alo atu ia ia alo mo tama whanau o siu tātu utro I le tam sanga lea futo a mai atu nei tutonu o lo tātu utro I Samoa ia whamaloa tuai I alo mo tama whanau o Samoa ia ai maise ai le tama whainga le fionga le presidente o le Samoa Weightlifting Federation le fionga ia tu au pepe asiata Jerry Warwick ia mise le pulenga anto e le o se mea whaingo fie tāpenanga e le o se tūlanga tau ngō fie fo ia le tau singa o le soifua malo loina o nei alo mo tama whanau o Samoa I le asunga fua e kau le askonga e le whaingo fie ia langa tuwaila o le wha malo I alo mo tama whanau o Samoa o le ala tu te nau e ta alo I le fo I ta longa ia o le ala o sau nele tu whanga o le sele sole e sa o arkala fo I lele o le fua na e ruru e le keimi o korengi ngā ia o le fua fo I nei te sele ia e se la I la tau ia na maua le au te lenga o le sele ni fo I lele tu whaatas ia e se fo I la tau ia na maua whailonga ia pe whailonga kupenga ola o le tūlanga mua tūlanga lua ia antoa I fo ma le tūlanga tō ai awa maua le kupe o le kupe Australia
makuama ngai o le tulanga ia fa malo tu ile sos ya le sisi o me mafelo tantu tro ia manuia tele ia le tapena tu mo ta longa al Commonwealth e le masino you like o le nei fo I tausanga ia mau le malo siolitino sili ai ia le mafau ma le nganga wasi ai mo Samoa Amai ale tanto fantunga le mai le RC. Ya on the tanto se and to lonely tanto giveaways. Ole ne ya wo mo le Santina. Io e fa fonga mai pe va fea ona e manu malo. Si atama le la le tawala mai. I say e usu atu fa yo se sua bai. Aulo ta oto ma e tilo iai. E wa e se e ti solo ai na e alua tu lea e se ainga o lo fai se lo tu ai fai esa ta saminga wa e mole manaba na o si toya ina le la le ua mate la ina foi myself fallinga myself feelinga e moni e alaba ita e te talanoa e te leiloa mana tole tawalanga no e te fia o aku wa e fama walunga le poto wa e mawa le ai maso fa au tau wa avea oi ma filio le fai fe au o foi ma faia o nga wa mi o nga le tatau pa pule le au moe ma lo fie ka u poe ai inosia ai lava o ai myself fallinga myself feelinga e moni e alama ita e te talanoa e te leiloa mana tola tawalanga no Veao anu ole vao wa vao ono upito ie tonga fao ma ato ata oto ifo o wa e pupula vale ile po atoa o fiolo tina ilo fa asopoa o lo fia via ma lo fia iloa ai inosia ai lo uingo myself fallinga, myself feelinga, e moni e alava ita. E te talanoa, e te leiloa, mana tole tawalanga no. Apa ela pi o se pisu pasili o se masi que mai piti o sina sapasui o ni tamato manipi afai lava uatonu lo fina ngalo tapa aipo avane ile malo Eleana ole ta'atua e tele ai le ti apolo te fai sau pepe ole pepe ole po sauia la ia malolo ta tele fia mai ata
pese atu ile ea. Ese yo pese atu ile ea. Ja, ole tsemila kula wansi radio Samoa lau toiva mala fa minuto na tale ole July tolu tale tolu na wida tulo tantu tala mala Pasifika mala langi pe te pere mai elfa tua ya Miriam la toa pomare ai ola utala fia mo ole di vaingo la wuli a fa yele tapena ina sa melo fa moti na mo la sautina ole la fa melo fa tulo radio Samoa mo to lele kasidua kolu fa lima lima tanto fa ilonga ya ole wa sauni mo ele di vaingo la wo di pa wala me vai o lo wala mai lo timini o wala mo la vai lima ole afa ma wina ila no to swaf ole mo kwa manga yo ka ko vai longa tolu fitu tasi lima iwa tolu tama pe tina tama pe tine wala mai ya na lo wala mai la tu ila lo swafa ona e suma yele el tanto ofisa pikiatu ia la vai longa tolu fitu tasi lima iwa tolu le wala tu timini Yo, e kuai mai lona wala au walu loma ave uma mea mo meu fai longa ni. Ma mo le sautina tolu fitu tansi lima i vato. Vala au mai lona ke miringi. Yo, ke nei lo pola me kuai la wala au mai. O wala au mua la vai lima. E mua wala au mai. Yo wala au na le la malo. Ia go. Le way le tanto la mo Jalofa oh Jalofa aui kalofa e mai malo wa ngo so ni Jalofa ia oi vole suava Maria ia o fere sa ur cabra uri Maria Mount Wellington. Mount Wellington. Mo iso me alo fora so tinari mani. Ja, kau suea se me alo fo. Kau so me alo fo. Au fer combalo ai de vie so me alo. Le va cantar como que te me malo pene. Maria on se ve lunga leinda. Ja, lady. How you feeling tonight? Everyone feeling all right. Now we dance and tonight we shout. Hey, everybody. Calling 1-1. We're jamming tonight. Hey, everybody, come to 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. Hey, everybody, calling 1-1. Cause we're jamming tonight. Hey, everybody, come on and 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. They sing the song, they say, I told them who, baby. It's burning up in you. Then come the house lady. How you feeling tonight? Everyone feeling alright. Now that we dance and tonight that we shout. Hey, everybody, calling 1-1. Let's do we're jamming tonight. Hey, everybody. Ja, le olesia ka ko wala au le wa ye Jalofa voi ka no fai. Ai, stop your wally. On sai melunga lena Jalofa. Jalofa, malo le sua le songa. No la vale fa malo sua. Io, oi fu le sua fatta ma. Ia, oi fu le sua fa. Malaki. Oi che venga ni malaki. Sa o le le songa. Pingi ya foi. O nga me pa o mai ko ro grifo. O leo que tenga venga le fare ala mingi. Oh. Yeah, e fa wele apa pe fa waia o ha me ngai fa yi. O fa yi fa mala mo fale. Le. Yeah, e di molas me no folo sortina. E ma wa ai la ba. Ba do te bang. Yeah, on sai me lunga lenga, on sai mai. O ka ko fa yi am fa pe ka fa mo na no so fa. One more time. I'm very good. Say that you love me one more time. Say that you love me one more time.
say that you love me one more time. Oh, baby, oh, 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 I wanna hear you say, love ya. Oh, yeah. Oh, baby, oh, 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 I wanna hear you say, I need ya. Oh, yeah. I say, here comes 911 for emergency call. 201-71-20 style. All right, jamming all night, jamming all day, jamming so fine. Here we go, love tonight. Hey, everybody, calling 1-1. We're jamming tonight. Hey, everybody, come on at 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. Hey, everybody. Ja, lewe ile si to lunga leina talofa. Talofa, oile ngoa, oile sofa. Alô? Ja, oile. Fono, sorry. Fono pari. Fono pari, o fere te wala uma iai. Waikato, sorry. O mai le atu Waikato le ni vaenga lau. O se lau pasenga le la ia o maanga ia. Ia, lele. Em feina sau se piki atu le whaelonga nei au kilani. Ia isau tau a inga nei isau piki lau whaelonga fono. Oi, lau whaangau ia ka ira ia lea whainga. Ono sei merunga leina fono. Ia ngā, sa walua kua mai e details o tinai a fono mai Waikato. Everybody, come for 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. Hey, everybody, calling 1-1. We're jamming tonight. Hey, everybody, come on at 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. The party's just started. Come on and move, baby. It's burning up in you. Things on the couch, lady. How you feeling tonight? Everyone feeling alright? Now that we dance and tonight we shout. Hey, hey, everybody, calling 1-1. 'Cause we're jamming tonight. Hey, everybody, come to 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. Hey, everybody, calling 1-1. 'Cause we're jamming tonight. Hey, everybody, come on and 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. They sing the song, they say I told you. Ia, lele, o le tangata e lawala na on sa ilungo leina. O tangata na e maula na whailonga talofa. Ia. Ma lor so i fua, oi velu sofa. Soifua mania. Rachel, ia, o fere sa urka para Rachel. Malai valele, o pisingi valele ngeken. Le ai. Le. Sa piki lai piki ya. Ia, ma lor nga du on sa melunga leina Rachel. Everybody, calling 1-1. 'Cause we're jamming tonight. Hey, everybody, come on and 1-1. If you wanted to know, we're jamming tonight. Jam all night and the jam so fine. Move to the left and the move to the right. Wind your body running down to the ground. Come baby girl, let me take you to the round. Hey, wind to the north and wind to the south. Either way, don't forget to jump around. Come baby girl, let me take you to the round. And every day, boy, to me for you now. Say that you love me one more time. Say that you love me one more time. Say that you love me one more time. Ooh, say that you love me one more time. Oh baby, oh, 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 wanna hear you say, I love ya. Oh yeah, oh baby, oh, 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 wanna hear you say, I need ya. Oh yeah. Ia, fili papiola ngai oi de mere wo i talofa. Talofa va. Ia, talofa oi velu sofa. Ala pati fili sa urka para wala pati. Manu rewa o amai manu rewa. Manu sulula. Wa mawa se me alo falu mo kwari bat. Okay, fa longo ko lo fa pie fa vai me lo si fonga va penga o so malo walo fa muki vale ya e pati on sei mai. Ya lele o tanto fa longa. O le fa longa mo ele voucher le se lauta la. E afo e fa ye ki finga yo le tanto nanga le vivo here. O le fai longa lona lua o le tātou keke. E iwa inisi mai le Sweet Secrets
Keika House I pitonu leo madurewa whapena fo ele tātou whailonga lona tolu o le whailonga lona wha o lewa ele tātou frozen hamper e maua ele tātou fo ele ngole mea o le pepa esi ia ma le pepa ulu ia ma le tātou whailonga lona lima ia o le tātou pepa ulu tunu ia ma le tātou pepa kalonga e lua pepa kalo ia lewa maua la ukama o alapaki pati ia ma lole vala uma tanya tia tau ina vala mai ma company ia o lena lango i mai le tātou wha moe ele ni fo I vaenga o le Aoauli e Michelle Sautina piki a tātou whailonga ni le ofisa tolu ono Hobel Avenue I Manukau vala mai le lua ono lua tasi lima I watolu lua ono lua tasi lima I watolu ia e toi wha marino antuai ia le tātou tua tusi e maru I tele ia lau Sautina mo tina uma o Samoa Patal fatu I se whapoponga o telefo le Radio Samoa. O le aso ataiao le stofi Amerika rewa whataria iai se talia Iran I whatala noanga na whaia ma mediators e whatatau le fuafuanga watu e Amerika e whaamuta I loa le taua. O se whaamtalanga lea na whaiane e se tasi o sui de CNN ai le ilewa na whaelo e Trump sa le reitala noanga na whaia a Iran ma Amerika I le lua se puru whaitu la taluai. I le panona ua whaeloa e Panamio Israelu Benjamin Netanyahu o sa whainga Israelu o lo taula I se tasi o taitai awa le Hezbollah o sa whainga ia na whaia I Beirut. O isi ripoti mai Iran wa ripoti ai e to o ruasful maru tangata o whasi o tia o no mafua anga tau por kiki ma te te o lo o whaia I rea tunuu ma isi mafua anga e pe o na whaamani ane e se kulupu moa ia tatau e whaamautu I Amerika. I reatu Europa, whaitau miliona tangata I enelangi si kotirani ma welese po Wales, wa fuafua e pālota I le pālota tere ua sauni iai ia whaetu. Pālota I skotirani ma welese sa I dia I lātou e whaafuina le pālemene, ai enelangi o pālota mo sui o pūlenga po councils whaapea ma pūlenuu. O le vasa nei ia whainga pālota, o la sa I dia I po o whea o iai finangalo tangata, tanu mai le manu mālo le leipa I le lua afe luas wha. Iskotirani lava ia o le Partia le National o tūmālo, ma o le pālota le asa I diai po ai o le awhaafuina le atunuu I au nanga autu e pe o le soifua maloloina ma o onga. I welese o lo tūra iai le leiba, ma o ai fo I le Partia mālo I le pālota lea o le ataita ia le whainga mālo o welese. Mo ina langi pe amare ni maafe councillors mai pūrenga se lau tauru spun mare ono a tō ma pūre nu e ono e mana o mio na whiriwhiria mai a lātou whainga whiriwhiringa. O I lātou umata I se fulu walu tau sanga masiri atu e ma whai o na pālota pe a whai o se sitiseni o Peritania ma Aialani ia pe anga wa a foi I isi aia inga. Iau se talia, a tonu foi sa toi whawhangu a se whamanatu tāua I mātua e me se lava le tūpāti nā, le tāua le sira tutoa ma siaki le reiso o se mea I tutonu o mauta malawa pe a whai o iai whanawiti. O le mata upu wā a fia ma ko mai si tamaititi pepe mai le Cold Coast ina wia mana waina teu ngo se keke decorating dust. O whaamtalanga le tina o le tamaititi le 9 News wa tā wai, o whaasore na manuia si ana tama, ma o fia o Yesu inga le leilo na malosi. O le tina o le pepe o Katie Robinson, o se Baker, ma sa whaia sana keke o se aso whanau tasi le tausanga le mai aso taluai, a o teu ngola na keke lea na mana waina e si ana tama, ma tura I ailoma le wha le tonu ina ua tale le tamaititi, ma wha te teleina, ma ave ailo I le wharamai. Murimuri ane whairoa I le tina o mea teu I o le keke o lo o au fia I ma le kopa, ma ua a fia I maa o si ana tama. Wa mai ona ave sea mai lea o lo mai no fuanga o whaatau inai, ma o lo tāria le isi ripoti le tamai, isi tamaititi na a fia. I New Zealand, o whamonia mai le New Zealand Rugby Board o Steve Lancaster, le o whirwhiria e vea maulatou o Fisasili. O ia lea sa tūrai mo le ono māsina taluai e tau awe tiute le o Fisasili, ina wanga I ese lea sa iai le tofi o Mark Robinson.
Whairoa te te whono le board o David Kirk e tāua tele le nei tō whinga ma sa wha o ngā tatau le teimi e whai aire whai unga tala whengai mō le tangata e whiriwhiria. Wa loa fwoi tau sanga o ngā Louis Steve i ta alonga ma turanga maulurunga fwoi lana ta alo i le lakapi i le kalapo le Crusaders i le vaitau le awhipisarawi wa fitu anga i le lua afe tūlanga o le loka. Pai mai le ua whiriwhiria o se awa noa tāua le nei mō ia mana te malamalama le lei i matawha i oi matiute e sauwha atasi ma le awa noa tāua. Talamulimuli fiti ma au se tālia e fōringa mai o lewa mautu le wha ngā soronga o se marienga o tā pena le vāo fiti ma au se tālia e whātatau le puipuinga ma whisota inga tau le tamau a inga. Pai atala noanga le pāne meo fiti o Siti Weni Rambuka ma le minister o le vai papua au se tālia Penny Wong whatasei ma le minister o le pāspika i suwa o Pat Conroy. Pai mai Rambuka o le asi tia tūlanga o so o tanga o atunu e lua i le Vuvale Partnership mai eile tala tununga o le aso longa le reimea umai le anga i le rumanai. Wa fola mai le valseneire fo ina le malo Australia o le tolu se fulu miliona Australia pesoso nye ia fiti i le tali atu i le mata upu i le suau o lo au fia i le rarolangi ona o le taua i Iran. Tala nare Radio Samoa mo le nei aso manuia ngā ruenga o whenga ia i soifua. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Just think a minute. It could change everything.
le taimila kule wanti ole was fululu amala fa bidu te nele July tolu fa fianga malaba via band le fo vai ngola Aoauli e vai joyful tanto polkala me fanga solo ile tutua mala udanga nei ai fo ale tanto wala le radio Samoa tasi lima i tolu a mo e pela von masnia e Aoauli o lua ma stofi tasi e mo ai le tanto o no anto i fo il suyo le tanto wala leo i Samoa le vionga ya lilo mayava maina vai ya wala vale fa so le inisio mata upolo la walunga e to tonu lo tanto to i Samoa ya on sil fia e lo to pa ia ya ma lo to maman fila la nganga le fo i vai ngole Aoauli o le wa fa tasi mele vionga ya lilo mayava ya wala vai le longu puili o lo to pa ia ma lo to malu fa talo fa to lilo ma lo nga lui ya ma lo fo lo sai o tanto lia le fa tafiti o ngā luenga o le reiva ia sombo mua le masino me malo ngā lu. Tai lava i lau tau Fofogamua mo le avanoa fa malo atu fo i le tawata i le tātou ngā luenga masani ai mo se tātou atu nuu. Ia, fa talo fa atu fo i le tātou Official Radio Samoa le ngata i lea o le fa talo fasili lava o se tātou atu papa Aoauli Aotearoa le ngata i lea. Ia o atu nu e fia o lalangi o lo mawai le tāpor kalame le neita wa fia fi matango fia i le lofa o le atua. Ia o whaamanuianga lava ia marifio fufua i o le alofa e ala i le whaataro whaatu mai Samoa nei. Ma lo le soifua manuia, ma lo le tawatai, ma lo le fulau manuia le nei fo i vaenga o le tausanga. Ya, o le tātou tau whaifa malo lava le dā lilo ma yawa ia tono le nau sili mua mua tu le asolua na seim whai atu nei. Po whape i mai fōlinga o tāpenanga le tau o sauntina. Ia, o i se swinga mai le asolua e o melini e stofi pe o tau. Ia se ia o whaila sto nai nai loa leo le pakia paka solo o le tāpenanga e pe o le sauni atu iai. Le wa mata maali e ai pe space maali e mea matou. Ia, o tele o iloa pe ona o le tūlanga foilele o le sitanga o le pensini, ma le tiso, ma le karasini, ia pe o le paulava o le tūlanga lava ia o lo wha tūlanga ai, ia pufuanga tangata taito tasi la tau ia. Lau mai tawina le set up o nisi o tātou marketi i le malai fatu, ia mo le fufuanga foilele ina ia autova ai e le mamalo le tātou o tunu o e whai whaatau le no fuanga e tasi. Ia o lo fa pena fo yo na va ia le tele o mau fa salalaunga i lunga o le social media ia e fa tau i fale oloa ma la tu olo fo wa tau nu ia o la e o tina ma la tu te unga ia e mai sei fo ia o ma tau ia e tuli mata ia lava le me ma wali saren e o le tulanga lava na e tuli mata ia la e te ilo le ia o lo unto la so tina la e fai ma kwa i kumu afarkupi Mali. Ia fwingi i financial foi institutions foi la iki kai pe yo ngai fere kupe la iki foi e mawaina i no nga tupe la iti le tele ia o tamalana ia makwa i kukumwa ka paka nei lolo la yele na o talo fai o lo no winga leo mai fai se lo na wa ia le asotina ia tulanga na li famo. Ya, le ma no fa te lo o antu ala sautina. Ia wala va tapina fo ia al tamama le fa na fo. Ia wala fa mna tu no to was side fa ngol ia va yaso e pio de sauni le to te le o antu o le la lang. Ai lilo le na tu ai le aso lua na sei ma va tu ni sho ta tu mta upu. Mai le fa msinonga. Ia te le mai lo ia i la u fionga pena mo se no. E te siling ia i le tau fo le fa u lo se tangi. O mei au whainga palo talai tipe a mai au na whaatinoina. Ia pe a whai o le isa ta tangi foi lele tu nantu i o le whamsidonga pe a li. Na umalo al tata noanga le aso lualna o le koe ali lo i kai whamasinonga. Ia. Ia le me nga i eile ia tatou ia o le telefoi o nisi o tuatuangia fo i whale a inga ia ma le tulanga na lai ona le mfai ona o ia e pe o tai au ia o ke loke message whapikoa kwa i lau sunga ia mo lau por kalame tai au ia le tali o le mta upu lea i le tulanga o le whaono iai o se leni e whaurua tangi o parota ia po le lea i fo sa ofisa valvali sia uo tole a fua tu ia felolo John Stanley
Ia ai peta ia wale mawasa vanua o te o atu o laele o mawasa vanua I funtanga si ale fionga tole fo. I le tūlanga fo ilele o mea nei o whainga pālota ia mal tūlanga o mea nei le whaanga solonga lava ia nei i te whamanino mai wha malama lama mai tūlanga o mawa fo ile sila fia le tātou o tunu. A wai pe e le tūlanga fo ilele fonga mua. O le ali wha malama lama nei wha malama lama tai au ai a loto altanga tai le fia malama lama. E te vai ato ai lunga wha mai a mea whainga mea ele kue a ma iui o le na a. Pe e lau tūlanga lana I o le tātonga luenga tau longolongo ia o le whapena ona tu ina atu whamatalanga ina ia manino le tātou atunu I tūlanga uma o lea le ai le mea ma lea mea. Le iai fo I se tala maipo wa I se tangi o whaulu atu e tu sai o pāro tāwai maunga tolu. O le lato pālo tala titi. Ia tātou tālia pia lupe o maunu e tu sal tūlanga le atu son polwa e se fōu. Ia o manino mai fo I le mata o le vai e tu sai o le tūlanga le ia fo I mata upu Fofogamua. Lele, malo fa tai a lilo ia o lewa tanto ye le fa si ngo ngal wenga o le ia va yes o ani mata upu e ona si le fia le tunu le ding vai ngola wo li wa le mai tawina ya o le fuina ma wala va no e filo ye le fionga le li pa le mia ia ma le singa fo tu stella I le fia nafi le mai ai fo fon tanga al cabinet ia e moni o le tūlanga mua lava Fofogamua o le tūlanga tā ua fo'i ia e pei ona awa I tu stala I tātou whaatatanoanga am le fionga le li pāle mia. Ia ai o le o te iloa pe ato e tō manatu o le vai aso len te anei le na tolo mai I le aso atai au. Le tō laulaunga o se whaaiunga o se whaasalanga. Whaasalanga le whaamasinonga. Ia I la tau e tō tolo I o whaamaonia nisi o son ngā tūla whono le mata upu fo'i lea o le. Tangi ale tofale ale pule le woman tu ina mai le fa unga foi le le sungal tamaita I famsino ya talasa a toa sa anga o tai aula le mawai se fa unga o le se fa salanga a pe o le ale fa salanga ia mo lise Marie Schmidt ia o Sam sua ia fa pe foi ia sivai o le tulanga tonu ala na le to lau tai au ma wai foi la ia leo se fa matalanga ai o press conference ia le fionga le lipani mia ia le fa fonga elo le tata o tunu nafi paule tulanga sa o mulmulta ia le so ona le tulanga o le fa tupu mai ai onisi manatu manifesili mai le fa tatanoanga le atu stala ma le fionga le lipani mia na la yona tu ina atu in fesili le fionga ile sui komsina o leo o ia time nei mo tata mtanga venga leo le afionga ya le atawa afamasanga Samuelu afamasanga ia o fesili e taipeila o le tūlanga fo le mata upu le na la ngā le sui o le TV1 ia le tamaita I fasalau ia Tetri tautua whaneni ia le e whapea mai o le ua whamawai le na fesili ngi ai le fionga le lipa le mia o whamawai ia le tō whala vea li o whaatau malama pe moni ia ma le o le whaupunga ia le tamaita I tu stala o le na tu ina atu le fionga I le sui komsina ia e whapea mai se ia lue tilo pe sa ia e lua me ia o le mautonu le na o le tali na lai ona fesilingia loa e titri ia le tūlanga I le me e saua I le seisi whamatalanga o lea ua whalongo atu pe e whamaka e sao ia whamaka fo I le sao I le tali le fionga I le sui komsina ia o le alana o toi pinga nei le fesili na mo whai ai o po le ale tūlanga sao o le tupu I le mata upu le a whatau malama pe ua whamawai pe o ngase ia wai o information tumana na matou maua I le vaiaso I lumatu au le o le vaiaso nei pe mai nisi o lae sa tau fia le falimai ia fai mai nisi ua whamawai ia fai mai nisi ia wa ngai le sui komisina I le tūlanga fo le e foi ni sui le unit e ali manto fo I le tofala be ale na tofi fa pito mai lava e na teva ai le cybercrime unit mali ia if you to upu fo I lunga le o penga ta failangi ma fa sala launga ma fa sota inga me ma fa sa wanga I o tatu tangata I mta upu ia e ole units kongwale le e fianga I maltulanga le
Pela o le ala le na o la ofisili pe wha mata e moni ia wha matalanga nei, a wai confirm mai e le fionga i le sui komisina. Ia e whai mai e le i wha mawaeli o wha tau malama. To e wha pe atu e le i wha mawaeli o wha tau malama o le wha matalanga lea mai le fionga le sui komisina. Ai o loo malo lo i le vai aso nei. Ia, na le pawal na le wha matalanga lentu ina mai o la ofisili lentu ina atu iai. Wha malama mai. Po le ale sa o le mata upu lea. Awa o le wa batu le li palimia, fa me le li palimia. Ele isa me fa pena o mai atia. Ya. E tau foi ona tau o fa si sa o le fionga le sui komisina. Ko le ale sa o la na I pele ai. Yeah. Ya, la ena fa ya o le la o fa o sa no mai ya le atawa. Ele I fa ma vai el to fa la vea ya li o fa ta malama. Ai o lo malo lo le vai sonic ia na pawale ia o le tali la na o le fasili le watu inatu ina ia manino fo ia pol ile tali le komisina tu sai fo i le sui komisina tu sai fo i le mata pulen la nga mai na fi le tama tai fa sallau matali mai ia le fionga le panmia ya manu fa taya lilo lono winga la na manu lo le vai so e tas ya wai o tulanga fa pe e to e mo le fasili fo ile e la se mafua anga fo ile le ala ina le ala yo na malolo ya wai to fo le tanga te yamala na ia mafua anga ala ina malolo mai nga wenga pe o to fi e sila fia o e Fofogamua e se lau mon kopu fasili e kupu mai e le tali le tas il tatou ava inga fa san laulanga e falala solo la o le la au I le tulanga le mua ele ileva nei ona whaingalwe ngātu ia le tō whala vea li o whatau malama. Mua, e a ona manino wai lo umalam lama anga wa uia. A whai stulanga wha pea. Tā tala no ai fo I mo tangata whaingalwenga. A whai o le whatu atu e amata. E under preparation for 6 months ele I maua ni livi po le alava. O le ala le mea le wha le malo lo wai. Ia lua pe ona e whetalai. O le atonu ale mata upu le malo longa lea. E peitai. O le pauana le tali mai le fionga le sui komisina. Ia o le tūlanga foila e peia ona o tā ua. E tā por kalame faiso o Fofogamua. A manino leile le whaamalamala maina o sem tā upu. E umaia I ngā whesiti. Ma ka o fia I fo inale sa ili pea, sa ili pea. Ia peita ia ne ia. O le whaua o whaatupu mai fo I le nafas fo upo e tasi. Si fo I mau whesili tu atu. E ono o fo I le tato fo I tu vai. Ia ma whesilingi ai. Ai tato mai tau pea ma mata pea leo wha pea o sa ili masei o seis. I tūlanga lea. Ai au lava ona manino ona e a fo I nei. O mea nei e tatau ona sila fia. E le public interest le mata upu le nei aisea. O li o whatau malama po le tō whala vea. Lea sa iai le tūlanga fo I le mata upu le na found guilty ai le tribunal la leo. Abatu lore whai unga le whamasinonga o lewa wale aise tūlanga fo le e a whai nai la tau o ia o la aule le mani toa whapea fo ia whapulea. Lea lau mnatu loe toi awe loe toi whawhainga luenga o na whai mai. O le whai unga lea nsauno ala fionga le lipale mia nafi o le whai unga mawalunga lea al whamasinonga. E tau lau na toi whafo iali oi e toi whainga luenga o lea ua mama mai mea umaia sa atu ua iai. O le ala lena, nei te ua whapea ane se manatu o seisi whapea po le su e vale po lea, ai o le tūlanga tā ua, e lea tā ua le mata upu le whafonga maua si o tātou watunu, ina ia manino, mamala malama, I le ngasolonga o mea umai tono Samoa e maise lawa. Tūlanga mama, male ami o tonu o le whaatinonga o mea umai o ai o tātou tangata whainga luenga. Ia, o se whamatalanga atu le Fofogamua tu sa o le mata le link malo fa tak ia atonu te leilo pena e fsilien tu ai le fionga le sui komisina ile mata pula va fa tau le fionga yana na ia li ia wa kele foi kala le maka upu yana na ia ai ele mantua foi ele foi ona malo lo ia le tulanga foi le o le sa ili atu pea e o te tautala wia pe o tu sai ole saunoanga le fionga le lipale mia nafi o lo whaatali le fionga lo yesili o lo fio atu I fontanga I New Zealand.
O le mata upu lava ia ua tātou tiltilo iai, ia ua maitau mea fo, ua maitau watu. Ua maitau watu ili tūlanga lewa iai Fofogamua. O a ol to oluona nai, ma o te tau talala le tu whapena, ua maitau ina, mua. Sasau noa ia le afionga i le whaatatalinga o le mata upu le lona whai unga le susu e ngā leu. Na fesilingia i le sunga i Alan Kerisoma o le talamua, ia Paul Preston e Foyle Jones. Ia le fionga ia le atau ai le tūlanga o ia le susu e ngā leu. Ia e whapea mai le fionga ia le atau o lea ua, o le whangasalonga lea, o lea ua toi abatu i le ofisa o lea wai luma o le kapeneta, o le tali mua na, le fisin mua. O le mata upu lea o la wai luma o le kapeneta, mo la lato whaiunga. Ia, ai ke wawai le lua vai aso e petolu ai toi fasili atu le media ia le atawa. Ia e whapea mai loa le atawa, o le mata upu na la wa ave review e le AG. Pela wa ave toi tilo ia i le loa sili, i la mato whaiunga na abatu, pe whaamata e tutusalo na fina ngalo ma le whaiunga leo na abatu. Kusala le whaiunga le na whai le investigation, o la ufamatalaina leo le saunoa ngā le atawa. O le whaiunga le na whai e le suenga leo iana nai. Ia, o lea na au mai lai i le ofisa o le loa sili, e tilo le loa sili, masana fautuanga po o sana vaaifoi i le tūlanga o iele suenga leo. Ia, ai o ai loa ana nafi. Ia, ai fasilingia atu ai loa le fionga le lipa le mia efa mai. Ia, laua toi lai alu le loa sili ni usila. Ia, o te tūpunga na mea o te tūpu mai le mataupu lea, mua, wai luma kapeneta, lua na wa ave le loa sili, tolu. Whakali loia sili, kusanga ave loia sili ai le ialu isaina, ilana malolonga. Fo i mai loia sili isaina male tūlanga whaapea o inao le la mawai se taji. Ia, a lewa toi fio atu loia sili New Zealand. Ia, le lau sauno, mele fionga le lipani mia lau toi atu. Ele i mawala se taji. Ai mai tau le leia, e te iloa le mea le tupua ina i le vala na Fofogamua. Le tolu, o pa matalanga ese le taimia tas. O lea se nau ta ingo ia o lua ma le fionga ia na ia winga le mata pulea lilo o faisi umio tanti. O le nau ta inga wa foi o le e fia maua al fai unga o le al fai unga al ofisa o leo le tūlanga lea. I le mata upu ia nai, o le ale fai unga. E te tau ona a fai o mea nei, e te tau ona tilo iai, a fai o le na tu ua ia. Na wa molo sila fia Fofogamua. E le la ititi tūlanga le tatou wa inga le aso na sao noa mai le fionga le lipa le mia. Lawa o faya le whaatonu ngai o suspend. A fai e maua molia ma ave le whalpuipui. Upuna. E le tau ngofia la o le lalolangi atoa foi wa mai moa iai. O le tūlanga na ave ai le suenga leo. E manatu foi lele i au mai se tali po le ale latou tilo iai pe na latou maua se mea e sa o pele iai fo. O le maua na manatu foi lele tali a pea le e mako e ona kele le process le tatou. Ia, ai tatou te tuli mata ia foi mea tupu mai iai le whaangasolonga lea, i le ala le whaangasolonga lea. Ia le awa tatou va ai atu, lea fo ua amatan tilo atu iai le whaangasolonga Fofogamua wa iai le taiminei. Lele, malo whaaftai. A whai fo ila e umal nei ma sina le ima wa se tali. O lea se isi la sanga e ono on te elmata upu ya o lualava ia lilo. O te le ta ua i lau tau wha, o te le wha iloa fo ia Samoa le mafofuanga. Ai, o le tūlanga e au na o wha apea atu le porkalamel nei, e mamalo to olua ilo ma ua langona. Ilo ma ua langona a whai fo iwa iai le whai unga a leo. Ia, o le na, o le lato whai unga na e o mai le eiti, ia le fo Italia po lea. Ai, ia mana malama mamanino. Pe ia ona o whai atu mo upu o te whaatati a te oi Fofogamua. O tātou tu stala ma le au whasalau, o tātou malo si anga. E kele anga underestimate ka koe tele o tangata. Ma whai mai e se le au whaikakalanga le wakui o mala amla. Ioi. Ai tātou te whaawasenga le leiva i leina ma mea uma. Ia, au te le ta uatu fo i la uia tilo ma la uia investigative
reporting asa tusitala. E se tatou ma ta itu pea I al whanga solonga lea. A o lea, ia ua whaisi umi. E te sila fia o e Fofogamua. Se tai pea al me whainga lenga e mole kausanga a koa whaka e a e lunga. You know, le whatalinga, e le whainga o fia, ia ua fo e whawasenga whai mai wa utangi wale. I se tupe e tau selma tau ainga. Ai, o le tūlanga o la umawhatia le mele langa leo te whai atu. E mamala uto o lua ilo maa ua manatu. O mea whaina wata iloa mai e tu atu o mea umane. O mai ele langona vai loto na ele iei so tama natu. E iei ni tangata whaapea la tu te whai al mea lea. Ia, ai tato ta pea le whai unga leo. Ia, o lai tū mai ole sunga ia lea fionga ia le ata wal tawa afmasanga Samuelu. Tangata al tula fono, tangata lea. O tere whaapea o te whaapea atu ele ata mai, ele anga waa le fionga ia le atawa. O le tangata al tula fono. Ma wa iai fo yo na nga va ia la fo ia fio mai le fionga le li palmia ia e au mai la natali ia e tatou te fa longlongo ti e pole ale le tulanga o iai le so enga maringa luenga le le tulanga le ia ona toi faile yo se isi tulanga ile ma ua a inga ma o fo italia to sai al mta upu Fofogamua ma lo va taya li lo ile fa to fo ile rivainga la Aoauli ia talo si o la vave mo me se tali winga le mata upu I se aso le dei masina o tanto o le lo famlanga le o le tua ai le tanto ye pela il fatto non le fiong le lipa mi le so nafi e tailo I sa mai ta le manto mai ta o tu fafune pe uma na wale a wai mai tanto wa fotasi fo ye le na vala ulia mai America Samoa pe ia o le mea konga le ngo fa toi tate fata tate whaatali se au mai aloa ia le sao ele malo ia pe awai pe le awai ia leo whaamanino mai ele fionga I le lipane mia wa le awai mai ia sa e lima o le malo America Samoa ia ona olo o iai nisi o la tau fo I tuatuangia e whianga I tonu ma le taimi le nei I le tātou fo I whaamanatunga o le tuto atasi so tātou watunu ia ala fo I o le taimi tonu leo wa pa ufa atasi mani whaamoe ngata wa fo ia I la tau Lala leo le pa au mai ai o le o sai lima na fuafua. Ia e toe la langa ai le nei fo anga tama I le tai e pe o na masani ai so tātou atunu. Ia o le tala na le fionga le lipa le mia malana sa no nga nafi Fofogamua. Le li malo va tai ia tanto ye pela inisio mei na tupu talo nei tono le tātou tru. Ma tau tia so le I lo mai aval tau mwhainga le tātou au sisi u a me maf. Ia pila volena e sauno ea lilo mea volena e awai e tui stasio aso. I le tau mawhainga le fionga ia tu au pepe male tanto o sosi fo I sisi e ua mea mawhalena talibalo I Samoa. Ia wa o le tūlanga fo le whangai e tia. I think o le best team ma lea kako au sisi I le wai e te mini. E tātou team sa e lo manatu. E tātou team sa ia e lua pe tonu na e tātou tama e mawaini pine. Ale mele o category uma e iai al tātou tangata o lea sa wai malpine au loma ma whaatu fo ele matati a pe tae fo ele matati ale lalulangi o le tūlanga mawa el tapenanga ale tua o pepe ma siona ainga. Wa e pe au na anginga fo I sau noa ngā le fionga su aina wa mātou tala noa I tail whamasino. Mai o loke alo e whaiwhi awale. Ale au si. Ioi. O la e ngā lulu e whaatasi umātou ai lātou uma I le tau mawhainga. O le awa le tātou atunu. O se langona whanga e tia. Limas fulu pine au. Pine. Limas fulu whaatasi pine. Ia. Limas fulu whaatasi pine. O le se tūlanga tā ua mo le tātou atunu. Ai peitani. E ia lo langona foi le o le lei ona whaalawi loa le tūlanga maua e o le tau mawhainga alo mtam whanau o le tātou atunu. Le tūlanga foi le wa ai mai uma le lalolangi le mea le watupuatu I le tūlanga foi le ke le se coverage o le mea. I lo wana manatu na o tilo ia mo ia le tele na o na ia tātou ofisa fasan laulaiti. O le malo le 2AP ma le TV9. Ai o le maua e lea ua iai lo tātou atunu I alum tam whana wa me se level talonga si unga me mafa. Whaisi ta alonga ia wa tātou
wa tātou a whi, wa le isa tātou a wanoa iai. Ai pe o le tūlanga le si ua mea mamafa. Ia, lea wa tali mai mo le tātou atunu e tamu whaisi ti atu ai Samoa i lunga i tūlanga o whaalanga mai ale lalangi ia matauwanga e pe o tūlanga o tālonga. Antono le si vaenga mtautia le tate mai tau atu hui le au si le. E le ngantaina tele an tātou pine. Lo sfulu ono pide au, sfulu ono ia siriva. Ai ono pine apa me, e le ngantalai lea. Ai o li tūpā o li matamai tai. Soli, o le namba wale se le nie fās fulu afeta la au se tali. E se mai ai, ia ila antou ia na lautongi ai le tūlanga mua, tūlanga lua ma le tūlanga tolu, ia la antou divisions. O le tūlanga mua le namba wale sfulu afeta la Australia. O le tūlua na maua le lima afeta la. Ia ma le tūlanga tolu afeta la Australia. O le mea lai mana ia te au ia malata i tamai tau antu lilo mai awa le sauna ngā le fionga le president le fionga ia tu au pepe. Whaas fulu awheta la wha pa whala mo le au si atoa e misi le pūlenga. O i lan tau ia le na manu malo i le division lava lan tau ia al tangata. E anu alka kamalanga ia se le ngi lilo mai ia. O le aso whina ngalo i le tulu. E ne kai lava ngā se le ngi mani malo se o le tātou o anam whanau o se tātou atunu. Wala, ora lato taptinga, mau failonga, mau pine, mau amarselin, o se tūlanga o te tātou sa fua. Ai, ole ala se tūlanga le tātou malo e te tau ana whai i alamu whanau o le tātou atunu. Wai, e se almea lau failonga la o ngai ka making a mau amai. Lau o te whaasiti o lato a inga ma lato. Ai, ole ase tali mai al tātou whenga malo le sa whanongo na whasiningi a nafi. Pa malamalama fo i le pāle mia i le tūlanga fo i le o le anga waa ma le taui. Ele o anga waa uma ma le wha manu i anga uma e pe opine ma mea uma nā ma tūlanga o tālunga. E maua sa taui. E mo laua wha awasenga mai a ma tau e wha tilo i a ia le kāpeneta i a ma le whenga malo fo i le tūlanga o whaamanuianga ia ina ia mawhaia o na i le tūlanga fo i le kaukongwa o le kangaka ia ngā makua i longa ala na mea na whai. Ia le vai ngā tupe ave iai. Ia, ona o le tūlanga le tau whaasoasoa ma le uti o se le nia su tātou atunu. Ia, ai le se, e le tau ngō fia tāpena ngā alo mwhanau e mai se le malo si e wha aluina o whanau i le tūlanga o le tālonga. E ao lava la, o na tātou tālia pia. Po le astu langa o ia ile tō whāle malo, ia masala tō fwoi tātala noa tu sa i o mta apulea, ina ia mawhai o na maua pia fia sa tau i mo anu mwhanau ia. Le ring malo whaaptang ioi, o le mai tau antu o le aso lusu toluanga i le aso lua au kuso le tausanga nei. O le tali malo i le tunu o Skotilani na ilona ai nao Glasgow, i ta longa o le Commonwealth Games i le nei fo i tausanga. A tonu o isi ia ta longa lela, ta pena anti ei, anu mutam whanau o le ta longa o le sisi ua me mawha i tonu o le tātou tunu ua li. Ia, o le tūlanga na, ta penanga fo ia, o tupe ai whaalu, ai me se fo i o le so soani le tātou malo, sa i te le ni o alu mwhanau, te loa tātou au si ai longa i ese se le au sia le Commonwealth level, i le tūlanga o latou si i nei o matatia na au sia, ia whapea fo i matatia watatae mai matatia tuai, ia ai mai sei fo, ia ole maua o le pini auro, i le level lea, ia po le ale tūlanga iai pe e ono qualify uma mo le Commonwealth. Ia e fua i le paketi ale tato o matanga luenga o tālonga leolo iai nei. Ia ina ia mawhai o na awina ato tato wala mawhanau ia. Ia ile na fo i whaanga tamalanga o tālonga le pūlenga o se tālonga o se tūlangi tele, mai mawalunga fo le tapula ai e tawana awai le tato watunu. Le ling malo whaamtai lilo lene ta ua le tololo wino le ungal whaamsidonga le aso antai e le ima nisi vaenga me le whaamsidonga e aona sila fia le tunu le vaenga o le tātou pulkalam? Ia, o le tūlanga fo i le o lea e tāli atu ia so wha tūlanga mai mata apu fo i an tātou talano ai o le amaua tai au le tonu o le tūlanga lea i le whai unga o i la tauto tolu. Le sentence, le pasalanga, mo i lātou tolu.
O le mataupu lea, na o fasili ai fo i le fionga i le sui komisina i le so. Ia. Langa lena mai i le saunoanga le fionga le lipa le mia. Le tūlanga fo i lea i leo leo ia toi o mai toi faile investigation o le maliwa tu au. E mantua lea. Tasi lea mataupu na a matamai o na o le wha lave na tuku. Mataupu le la fai ai ia le fasalanga mo le vaenga ia tolu atai au. Ya, o le mataupu lana o fasiringia po o le tūlanga foi le o le ale tala o leo ia mai New Zealand. Le ale tala sa o leo ia mai New Zealand. Wanga ke va ai isi o le saunoanga foi le fionga le lipa le mia. Sa saunoa isi por kalame watuana ia tu. E o mai la to investigate. Ya pe o mai su el mataupu. Ia. Ya lewa o mai nafi le saunoa le fionga le lipa le mia le ai. Le o mai su e. Ai o mai e fautuaina. Ma mai la taulang tu sai fo o le suenga. Ua o le saunanga le whenga le lipane mia, ua tofi le komiti. Le komiti la le ta ua whameo le komiti ua tofia. E taiulu e vava aia le investigation lea. E ona ufasi le lola ia le fionga le atawa. A o le tani la le atawa le nau mai whamai. Ia o le team le ua tofi. O leo lava, leo o le tātou atunu, leo Samoa. Ia. O leo tofi, leo lava al tātou atunu, mai matanga al venga o leo la ia le pe o na tā ua le ata, o whai maila na saunoanga. Ele i ai mua ele investigation mua leo ia. Leo ia le whato ala tō tangofia ia le investigation le la alu, taimil nei. Ile mata upu lea ile maniu o tu ele ia waila to ile mata mua pa mai o kele le fa mai le saunanga ali ata o tele lopo le ale mele pisai le pisa solo itala ai ole ye le taimi le nei ele io mai New Zealand ele io mai New Zealand fa ata no mai la to team leader ya uni Lono winga, leo New Zealand ia whapea o mai. Whato atau nu umele lātou team leader ia uni. Al whaupunga le apai ele ataua. Ele i o mai New Zealand. Whato atau nu umele lātou team leader ia June. O lono winga, ele i o mai ni leo. Ele i o mai ele i saula ko team leader. O le whako a saule lātou taitai. Lātou taitai leo le taitai. Ia uni. Ia. E yeile tūlanga fo ile sa sili ai fo i tūlanga fo ile o le o mai au New Zealand fa ile so enga tono Samoa i le tata o tunu. Ia. Ia e fa pe ia tala. Ia o le mea pito i sili a leo na tau na sila fia le tata o tunu. E o mai leo New Zealand. E tilo ma assist. Ai fa nga solo i leo Samoa mea umalava. O leo Samoa e ta imu o leo Samoa la tu te faia. Me uma ele ke ya ku mai le New Zealand mai ya ku le scene le crime scene fa la ko se suenga e ai mai fa tau mo mai I matanga renga le al tata o tumi ya le la pe ye la tunanga le o fili ye le fionga si komsina le team le tawa ya wa na tu sa wala fasili fa manino mai la o fionga o leo ye tono le team o fasili nan fa ye nei o tala lea o leo mai New Zealand ma le komiti wa tofia e lead e tātou le investigation ai o ai leo ia I tono le team lea e aona manino ia ilo tātou wa tunu pe mawhai e te watali mai le atawa ia e le aisa na tali wha lau mai ia leo lo ia le team ia e na ona wha pia mai ia o lona o leo lava wa ia le team fo lea wa wha awa wina le investigation ai o lona winga o lana whamatalanga o leo lava. Ele un kaka mai kua o leo lava. Ai ele a wai leo ia. Ile su enga mua o le mata upule nei. Ia mawhapea mai loa. Ele lopo femeo so mai kala ia pisa solo. Ai o lele I o mai New Zealand. Fato atau nu umele lato team leader ia uni. Ia ole talnoanga na male fionga ia le ataua. E tu sa elum ta fulala. Ne e fa pe mai ayo. Leo ia wana momua fa mai leo mai investigate mai New Zealand
Ia leo te whapea mai, o leo e o mai e whautua. Ia matu atu lātou tau au e langulango ai i tātou investigative team leo wa umona tofi. Ia o talana li Fofogamua. Le link malo fa tai lilo ya nei te wei se si vaenga tau e te fia fa so mai ya e le i tau lunga ina le tanto filo inga fo le dei stofi ai tanto sound ya tu fa ma tanto to was sa va tol fa ngol vies ya sa le lava ya fa ele se bia o te loa o le press conference le li mia ya it's tawana tato follow up iso mata polo au mai ai ia mata to fo ie su e atili mafsinia le fionga le ni komsina e tu sai fo isi mata upu ia o sa no ele fionga le ni palmia ina ia mautino ai e tani mai po se tato tunu ai na paule o se tato por kalame molne ia so ma se talatu mai la fo ipito ia te loa tata fe loa i pea umal Mother's Day la so lua wala ngai to e Mother's Day holiday la so no fu amato ia ona fato ata fe loa i le so lua ia ma waisi si tala fa popo ia penga le finga le meta roto tina ile sa Avelo le fa tava mole to le gang fa tai le mo yava mole tanto fa so le rifo ia Aouli o le so tofi ia no fa le tu ma fo ia to le malo sil tino fa be fo ila le ganga wa le nga ruenga to to ina i lo tanto tro fa ma duia to i fo ma le sa tina i le fionga ia mo tita u ma la vo Samoa i le alo antu le fa ma tu ina lo to wa so fa to el fa ngol dive ia va yaso me alo fa pe le me alo fa ia le meta wa le tanto wa le lo fo le tu ia le mako ki ka fika kalo ako mo o ko ia makua i ila koula e ia mawhepu lafia o tau talinga ma o tau valilau nutu a wā ia leo sao tina ia lafo tina e tau longa mai i so whirangalo ia le tātou polkalame nei e fiafi ia whaftai tele lau tau Fofogamua whaftai mo whamanuianga o le aso tina i o le ale masa salo fo i mātou msalo le ale lei al whainga o mea tau loto nei tina i lau whamanuianga e whaftai tele mo polkalame nei tula o le aso ma wasi whapoponga i le aso lua o momo ai le lofa mleanga leo le atua pe atata waulia Samoa ia whaftai lau tapo inga whaftai fo i lau pale tu sai fo i o alo faiva ia matu sai fo i male tutia Fofogamua le nei fo i tu lau le aso e meso le nei por kalami ia manatu ia o le a papena lava ona ma ngalo so ma fale tonu i lau tau wanga lei male fina ngalo fa atamali ai le nei tau fiafi le lofa le atua alo fatu ia tatou ainga uma i tu e fia o la langia mai se Nipsila, tātou wheloa i le vai asa fau no nā ngalelei, i lo mai awa mai na vai mai Samoa, tau wha seifua. Seifua mai ia manuia, le fionga ia lilo mai awa mai na vai le sui o le tātou wala leo, e pe o na ngalua mai tono Samoa, ia wala wale longa pui li i o lutopa ia malo o tau manu. Te mous whapuponga i le nāwai o sfau i le lofa malanga lei o le tua. O le teimilango le wanti o lewa se atu ia se fulu ma le afa minuto lo toi o na tā leo le tula e wha. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Do you live with strangers in your house? It can feel that way when our kids become teenagers, and the generation gap between us gets even wider. But now more than ever, we need to stay close to our kids during these important changing years of their life. So here are some tips to overcoming this communication breakdown and enjoying good times talking with your teenagers. First, set rules. For example, make it okay in your family to disagree with each other, but to always do it kindly and never criticize or put down each other's opinions, ideas, or personal taste. This also goes for us parents. If you make fun of your teenager's taste in music or clothes, then they probably won't want to talk to you about anything else. Secondly, don't always correct your teenager's grammar and way of talking, because you're telling them that you care more about their grammar than what they're feeling and trying to tell you. Thirdly, pull the plug. For short car drives and family meals together, try not to allow your teens to watch TV or listen to their earphones. That way you can use this time together to talk, laugh, and joke. And during your family meal, just ignore the phone, since this time with your kids is more important. Number 4, tell your kids about your own fun experiences, as well as difficult ones you had when you were their age. This will definitely make them feel closer to you and freer to tell you what they're going through.
Plus, when our children hear stories about their family, it gives them a feeling of security and healthy pride in their family history. So tell them how you and your spouse met, or what their grandparents were like. Finally, let your kids talk and share their real feelings, without you preaching at them. Remember, feelings are neither right or wrong, but they're real. And your teenagers need to know that you care about what they're going through, without you lecturing them. Instead, try to help them understand what their feelings mean and how to handle them, so they can be happier and more confident. You know, the one who really knows and understands your teenagers is their own maker. And if you'll ask him, Jesus will help you learn how to talk and listen to your kids, so you can stay close to them now and always. Just think a minute. If Faafetai le atua le na tato tupuai Ina wana lo fafua ya te tato umane Ya pepese Alleluia pese Alleluia faafetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia faafetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia faafetai Alleluia faafetai So Fofogamua na mai lo pen vai e tolunga tuaile por kalamina le think a bit more emba o le divang o leso ina o toi fitu minuto lo toi o na tale o link July fa. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Mole tu malanga fa tu tele Samoa le divang o le aso I lau mai mo malau fa funganga malau mafuta mai foi ile tatu por kalamile dia stofio le asangana o le tu tamali ile tatu bafutanga ye ponto ale tu tai ile taimi sasi la ba ai alo fa le tu ma tente tu lo tu soi fu ma le ba tu la tai au tu filo I lunga o pe mo ngal e o le wa sa mai ile sa foi le fionga yale en tu se vema por kalamile nga I fu favor pe mai anta tu tala mai tu lo le pasifika le lalolangi e penga da tapeina le faltua ia Miriama la la to pomare maru tele ia fainga fa tonga ia ile fiafine male poa na ni wai le 90 tanto falolo ia faia ua makua pa de paki ia ile aise me o ia yo tanto ono sai le fan o ka usanga fofo ia le ko e mamau maru ia le fiafi soifua le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungia ia umasia Oma sabali bali le masina se Yesu solo ya Samoa no uatulu se ifai mafia fianga ye mama atene mataba olo sisi vai mapepese Matata la tutulele a umae mane ilano ole ni na o umasia ukele Nofo ifanga pei Taulanga o Samone Ai mana tua pea o polu Ole ingole o su o motu Ele mawhai nama o nangalo
Tape mali o vai singano Lo no ai tine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Ia Samoa lo uatulu Se ifai mafia kiyanga Matama Olo sisiva ai mapepese Matata la tunulele A oma e mane ilana oleni Na o umasi ya ubele Big